Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to a bill neite pural do oma. Chief Minister zone takin House introduce panaron deal sela ilo somang u. Speaker, ipal na le House remti na in the Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he introduce kahandile. Oleh bill neite kan Chief Minister zone takin House introduce panaron deal ta kan phal saken. Kan phal sak chuan tu introduce sela seho turin ronbu phal bok sela ilo somang u. Speaker, the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 kahan introduce can move ngal ane. Amendment ani angin akhoi atam ang renga awai chuan soi do nila adu reya ngati na tru kharlo theya kan member tin nakina zofia du anei tak le khatizong te pokhanin kan lama theitura kanga ya poimo zol kan soinga pakhanna chuan section khat nei kan amend tani adan minga hi ama kha chuanin the marriage and divorce tikhania in thenna dan nen khan aum kopa in nei na kan han ti re rang hian kaini Christian te peichuan dam chunga ta na in kop turati kan ni kan thutiama po chutianga thutiam la chu kan nia wangin kan da na hi chuan in nei na dan ti hi in nei na dan le aro in lo dan ti hi ni mai silangin le in then na dan han ti ngau ri ngot ada na changa in then na dan siam ngau teng ri ngot kha chu amoi lo ve ti ani chu wang chuan divorce ti kha paitur ani ta phot ani masa chuan section 1 subsection 2 akhanin autonomous district council pathum te kha ahuap lowang ti kha ani ringota amaro chu emi autonomous district council pathum kan nei chunga hian emi Mizo customary law mang engem musat anom tho awangin chung te chu ka council area khan anom chuan ahuap tho don tina ani a council area mani traditional customary law lo nei ran te kha chu ahuap lo ngai khan ahuap lo zel don ani ten section 2 hi apoi mo khom mai kan han amen tum dana hi in nei na hi amma kha chuanin in nei na zong kha mi pa me chia a huap bek khanin siam ania tu nei ro hi chuanin he kan danin a huap tu rei chu a me chia le a mi pa Mizo ni a huap panga tin a mi pa jok Mizo ani in a huap panga me chia chu huap tel to don lo ni kan me chia ten Hnamdang an neih khan an Mizo na atop to don ani an fa ten tribal an ni na te an claim thei to lovanga kan dan noya hianin an om to don lo ti na ani chu wang chuan mi pa kha Mizo ani ro chuan he dan hian ala huapin ala mangzui thei zel don ti na ani this section lina hianin in nei song bol dan biak ina tele khatianga ti na le amanin hlan na te khang te kha han chul mam le deu ani boka section 4a hi handa thar ania khata khan kim changzokin thil soi tul te handa ania section 6 hi in nei non le mi in Nupui pasal lo nei non le don te salang ta silagin hei ko ran chuan dan anei maya RC le RL ko ran chuan ape maya Nupui kha alo thi mo ani lo point
an in trenemo khatiang ani chuan an in neih kha revoke na revocation certificate RC kha ko thanan dil thina midang nei le theina kha remarriage license kha RL kha ko than hian apethina khatiang deuh khanin khatiang in trenina nupui pasal dang an nei le don khan divorce certificate in trenna certificate aput to don ni hedan hian chumian ni lo chuan khatianga certificate fel tak alo ni lo khachuanin nupui pakhat ai tam neite po kha awm theita hedan hianin nupui pakhat ai tam nei hi a oi lo ani chutiang chuan ya wangin le bharatiya naya sanhita 2023 kan dan thar po hianin hemi nupui pakhat ai tam baigami hi akhap hrim hrim athil swala puang to a chu wang chuanin keinin dan tuna amen kan han tuma po hianin midang an nei le dang ni chuan an nupui pasal ma sa te nen khat an in then chiang ani ti certificate kha ong ngai tur ani ti ani a tin section som pathumna hian leprosy ti hi pai kan ron rota a chan chu nupa in thenna chi sang sang in thenna tlak nia dalina asoi zinga hian phar nat na hi lotel ania hi vandoi na thilania anwa ma mo shoma emo a hrisel lai le bor som lai point in thu kan tiama chu wang chuanin phar nat na awanga in then phal ringoti adiklo ti in leprosy ti lotel kha pai tur anitani then section 19A hi handa bil ania eta hian ro luana certificate lampang khatiang kha nonda tel ania then section somni pangana a hianin ei women commission te MHEP te hian du dan le ngai dan te an ron thela ta khanin map an ni khan me chia khan chan anei mang talova achuak ani maya sum chuak ani ro khachuanin me chia ina aron chom jong jong kha ala le le thei vek ta khami ani wang khan khami thak le na wang khan mit patam takhian an nupui te madu si lovin an tire theya atopa sum chua lo thei lovanga siama khate sum chua ti ram tumna om to thin ni riat ania chumi laka kan me chia te ven him nan chuanin tu na chuan khatiang kha ni to lovin sum an chua poin an tho chua dun atanga za som nga pel lovin chumi thleng chuan me chia khani a chang ve tawng te ni tani khatiang kha ania wangin mi patan asum i ta wanga nupui ta madu si lova sum chua tir ram tum kha nam je nei non to lova sum po lo chua ni se aron chom lu pia lama an shared property akha khami akha azad ve thleng khanin me chia khan a chang ve thei to don ani ten section som thum na hianin kandanina in nei naman marriage price tia ada zong song hi sak tung ada lovin man le mual tia da vek ni se ti rokna awm boka hian kan tong ahum halba ka keima nina kan lo lam dan pa nga kha ta hian chom tin ni seng kan tia chu chu helaya kan ron a main act pia lama po hianin guidelines te adang kan ne apo khanin hei hi chu nistina ka sayang khan divorce ti te po kha khanga khan pai vector an ya chu tiang che chuanin man le mual ti hi khanga khanin da vector ani tani tin kha sedu tu han amen na te kha man tang ti vel te kha awma khan ka su
aron kentel khani maya ten schedule 4 te po kha heirship certificate succession certificate khang zong po kha a ol samzonga ti tur khanin aron duang tani ama ka chuanin hemi kota heirship certificate emo succession certificate emo an han lak khianin probation of will kha khami anem nge na kha a hran party le ngai thina chu tu na chuan ni to lovin hemi rwal hianin khami heirship certificate le succession certificate kha pek nal to turani ti kha aron keng tapoka aron ti ol samta ani tin numan hi ron soifia ania numan hi nupa kop choin an fanu an thalta ta chuan anuman kha anu khan ai tur anilo nupa line pomlai khami te fani chuan amaro chu low in then to selangin te chuan khami che khan pasal an nei khan anu a pasal ne nei then to nu khan numan hi ai tur ani jokana sawana chong te chu a ham ri fial le zol na te kha aom ta khan ne kha pu speaker an kal phung tlang pui chu ani mai kan ram din mun kan ton din mun neina in nerem thei tura kan MHEP tele helam pangai ventu pol sang ina rot na le du dan anon the lu te atangin tiang hian amendment hi kanon pulut ani tukura kan house leader soidu neite soidurin somila Deputy Speaker member engemaw zatin kan soya an dial zong kanom lova tra kan ti thu kan soi de uve ka lawm om ka tia amaro chu thilthen khat ti zong hian han ti zo kila han ti te kha om ve puaro minglian na section palina payment ti hi om lo ta selangin fulfillment tiang zong tiang kal sila moi zok ngemati te kha kha kan ti dang lam don ni chuan kai noi nang po kha a om tho maya section 4 sum number 3 te kha kan en khan daman page daman le mual ti te kha lawma khan kha a khoi zel dona tin man hi kanin pe ni kanin hlan vetlat ani akim le kim lo te kan chiara ti khania payment chu ani ve return le thi thobok sin sia abat te po dat bat theya tun ma de zon Nupui man hi an ba ania an ma ni me chia vek te heran man hin tuak ngat ani tun ma de chuan hun hi adang lam zela kan tun lai hun mila kan customary law po hi akal ve alongai chin hi oma ten khat chuan uang de hianin man le mual te po hi in GPA mai turin lawm ni ten ti to nia kha kan tun lai hun tong kha ani zela tin puarem changma khan customary law poni to emmo atia kan leader opposition po khan khatilam hoide khan aron soya maro chu kan lakko defy ngai lova etia ka kan in hlan chon kha ania kan hria dan po hi in ang fak lovani summa hruai ti te po hi kan hri fe dai nang lovania chu wang chuanin kan lo practice dan sang enin uluk takin review committee din ani elaya a department in emo sarkar hi emo aron rot ngot ani lova review committee uluk takin adina NGO poimo tentel veka kokran ion tela expert tentela khang hovina anon ti kha ani awangin chumiang chuan kan ron pulut mai kha ni Mizo customary law hi adang dang po aum ve theyanga hi chu in nei na bik
ลำห้อยค่ะอันนี้ไม่อะเราอินคอมนั่นลำปังทิลเตอันนี้อินชาร์เรมเตปอฮีมิโซวินากันติโฟอันนี้อันควาจะสวยเลยละพุทธร์pakhatข้าพิตรpakhatข้านินั่นเลยอุปาเทเนี่ยนะข้านทุบไว้เทลูตามินเจนันยิติลัดมาอะพุทธร์ข้าจังเวสยาพิตรข้านิไวเบลไปเทงิลข้าเตียอันนี้ข้านกับไวเบลนี่เราคงสังปาตาสินเตียแต่ส่วนอันนี้ทุกเสตัวเนี่ยมันเตียอามีปาข้านนี่แหละทากิกับทุกเสตัวเนี่ยเตียอเมริกาข้านสิรุกเตะชาวไทยวงเตะที่ชาวเวียที่ส่วนนี้แต่ส่วนนี้อันเล่าป้าข้านี่ไม่เชื่อเนี่ยนะข้านอากาปีอีเหาเนี่ยมันรู้ตุกไม่ดิ้งที่ปวนตาตะคิดชูอีเถะชัวสักเวทีแล้วมันเลยอันเดียที่ส่วนนั้นเริ่มตายอันเดียก็เตียงตะข้าจันปีเลยพูดแต่เราเรื่องนั้นข้าอันนี้ที่ส่วนมิโซตรงนี้นะปุดลุไทยล้อมนี่หันติตะข้าเนี่ยกันคาสต์มาริโลติจูมิโซตรงไอ้เสียกดานเลยกันตีดังลำดูดานก็มิโซตรงบกเห็นรอนปุลุติละอ่างไอ้สัตว์ตัวปอนเฟียขับอินกระริงะมิโซตรงปุดลุไทยโลตัวทุกข้าเอาเล่มดอนนี่ก็เตียจู่ๆตัวนู้นเจล่าปะคาสต์มาริโลบิ๊กเตยจูมิโซตรงหันติข้าอาชาวิอาวินกระเรียอามาเราจู่ไอ้ทุสอยป้าทราบตรงหันเจแต่ฮีกันไงเทโลวิอาวะอาชัดนั่นจริงที่เอาเวกันตรงที่เขาเสตัวเนี่ยนั่นที่นั่นปินที่เดปอมิโซตรงกันไงเวกตัวทราบตรงข้าสอยฉันปางวักไงนะครับเราดาวที่เดปอฮีทักโดนนี่ละที่ไงนับว่าอมลูกันตรงที่เขาสังนักขาเนี่ยไว้ขัดตัวทั้งคู่มามิโซเดลีมิโซเวลเฟร์แอสโซเชชันกันดินโดนจานเห็นกันอินักกันกัลข้อมาทราบตรงประคัดมาอมตัวเรื่องโลกรอนราฟังกันเตีย President ในจังคานันจันตาติดทาเซลละ Executive Committee ที่ข้าอเมจังรับตู้อารอนเตียReverend ง่ากับข้ากันเชอร์แมนเนี่ยเกี่ย Secretary กันเนี่ยก็นั่งไงตัวชีนะมิโซตรงข้างอะไรงั้งโลนี่ข้าติดเดือดข้าสู้ลำตัวลำหุ่นเตอมงาชะลวังติดเตไม่เชื่อที่พอโลเตลเลยไม่เท่ที่ข้านี่ตาเจละจู่วันส่วนนี้ที่ไงนัดตักข้าวมโลจินฮีเอาเวียเฮงไงเฮียนกันตรงที่เขาสักนานกันมันไม่ได้พอฮีทเวครบอันนี้เป็น adaptation จุงจางพุทธิบิเสียสวยข้าอันสวยเจ้าลบในหลังอินJuvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 hi adaptation chung chang hian kan kalpuya chapter 8 section somnga le paruka tanga section sum sari le pathuma hian falak chung chang le atinan tur ain zia ka ten section somnga le parukna atian adoption chung chang ramchung mi te rampon mi te katiang khan thia tangin aron soidiat diata section somnga pasarina hianin nau pang lalu tur te khanina an kum frisel na sum lam din mun khang rong song soi fiana te kha a oma tin section somnga pariata hian a procedure aron soya indiaram chunga mi ten nau pang an lak lu na dan le kalpui dan tur SAA kaltlang an lak lu tur te tin Section somthum pariat na hianin declaring a child legally free for adoption tite katiang khanin aom khia ta khamin noi khan adoption hi nakal pui chau ani tin Mizoram hian State Adoption Resource Agency hi kan nei bok ani khanin Mizo tong hanti te po kha aom ve tiang chuanin district magistrate atangin adoption order te lak ang rongai tiang khan ang kalpuya hei kan laman lairing ania tin guardian and watch akha 1890 mi dai to khania hian kum som pariat noi lam bi kha akok ta ayan kol na le until nei property hum hal chung chang
ani deuh bera India ram pumpuya henan hi kan manga ti chuan a huam cheni kumsom pariat nuai lam ani na a ko tin guardian a ruat ani chuan kumsom hi pakhat thleng ati theya atum ber chu naupang en ko ataksa riselna le zirna tur ngai tua tina thil nei aming anga thataka en kol sakha ani deuh ber maya hemi guardian si pi chuan natural guardian hi chu nu le papa ngai kha kan ni maya khami ni lo soina kha tiang khan alo oma chu hi chu tiang khanin a hran pa deuh hianin kan nei ani tin hemi sum chua chung chang kha nia kirna tlang dang atanga han thir khan ani viau thei ve tho maya mar chu ka soi tong khan ai hi review committee tena ulup taka aron ti kha ani anni ba han ron tur kan nei chuang lowa sarkar hianin anin ulup taka anron ti kha ani tamaya tin kan customary law hi codified theina constitution in min pe a chu mi mang chuan kan han codify ve ta chuan hetia act alone ni ta ka hi chuan amen kha hausian kan ti tu le kan ti thei alone ya hun dal da na mil zelin amaro chu kan customary law ani talo chuang lova kan customary law hi ala ni viau ni chu ti rol chuan a eng dan ma mang lova law inform chop ringot te po hi kan om ve a an vai in register ve tlat kha chuan khang te po kha king tu ten nei lem lo kha chuan in kan regularize ve de umai ni te hian ka ria a nei o khana te po in nei tir na te kan lo thok ve a khamina kan ril fo chu ram dan nuaya vai in register tu ra ril hian ngai ngoi a ti tir lama phei kha chuan anna chang kan thelo thil tharania an zo ta dera ngai na te kha a oma chu tiang zong khanin ti kha an ngai thina tin suman chua khan limit kha omani za somnga apel turan lo until nei an tho chua dun aka za somnga apel turan lo ti khan adam khan nap te po chu an omve zela en po ni se tlang kom ta na po di speaker kan soilu chu kan ram a hian kan me chia te hi voter a po an tam zo ka ram ro rel na hianin kut thak tu na sa zo an ni to a tin kan ei le bar dap na po hianin atangkai zok an nia zirna te po hin a result tha hi an ni chho ta zela sum don na te po mi pa chawin an ti thin nia kan hriat te kha mei chakuda kan da chho ta zela chu tiang chuan kan rama hian mei chia te hi an poimo em a an din mun po khamirual khan tuna an din mun lai an lua mek phathei tura da ni na kan zui ve te po kha tir tangkai tak ani awangin le tuna hian mithi kan en chuan nula pakhat ti hian tlangwal pasari thi zel angvel te kan statistika chuan alone ta a chu tiang te chuan awangin kan mei chia te future hi athim viawani nakin loka chuan pasal muzolo tur kha antamani ai dai don lo chung te po su kan social problem ron ni chauzel tur ania chu mi mil chuan engtika mu chuan kan customer lo ngai te po hi lo thei lo na in circumstance in min compel chuan in kan la siam thadu le mai theya chu tianga flexibility nei ve deuh tho tura ngai ta ilangin a tha nge ole ti khan anial tu kanum lova tra kan ti tlanga alom om ka ti hle maya lungrual taka min paspui turin kan nge na ni ole kan chief minister za om takin the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to House paspui turin aron deal ta tuna kan buk anga pas rem ti apiagin rem ti tiula rem ti lo kanom chuan rem ti lo ti ula ole the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to he house yan lungrol takin apasta ani Good, speak a lot,